Иш жүрүшпөй жатса эмне кылуу керек? Аллаху акбар. Иш жүрүшпөй жатса эң алгач тоба истигфардан баштоо керек. Неден баштоо керек? Истигфар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: ким истигфарды бекем кармаса, Аллах субханаху ва тааля ойлонбогон жерден рызкысын берет деген. Кыжалатчылыгын Аллах субхана кайгысын, көңүлүн ачып коет деген, ошо айлантып коет. Жабылып калган жолдорду ачат деген. Man lazima al-istighfar ja'ala Allah lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haythu la yahtasib. Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu wa ta'ala oho istiğfarın ulu faziletini aytkan. Taqsir. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا. Ya Allah subhanahu wa ta'ala istiğfar kılgıla, Robunlardan geçirim soragıla. Al geçirimdi asmandan nöşörletip jamgır jadırат. Ana ırıskı meselesi. Ya Allah Teala baldardı berет силерге. Mal mülk berет силерге deydi. Bala çaqa dagы berет Allah subhanahu wa ta'ala. Baqtardı, daryalardı berет Allah subhanahu wa ta'ala. Kur'an-ı Kerim'de. İstiğfarın fazileti öte çoğun. Burası göğüç gerek. Кичине айтып коюп маселе чечилбейт, билип коюң. 300'den кылыңыз. 500'den кылыңыз. Анан көрүңүз ана истигфар маселе чечилбейт. Биринчиден истигфардын биринчи пайдасы күнөө кечирилип, экинчиси кыжалатчылык кетет. Не кетет экен? Бардык кыжалатчылык кетет. Вообще кыжалат болбой аласыз. Эгерде истигфар кылып да кыжалат болбосоңуз, анда сиздики чөтө сиз жалганчысыз да. Sizdin istiğfarınız çöte не то. Болса мүмкүн эмес кыжалатчылык кетпей койгон үчүн.